kumsang khazariat somli paruk 19th century hun layania Caribbean Sea ron langin suam manglong chu tuipui phone na satakara alo tol zala an ma sangaman pu telong an lo nai to hle pirate chau chuan long chu an zup dai thuta pakhatin bel lo khong rivatin captain boden ha thau zok pirate chau chu tlema zong alo ka phum ve a an tam hne mawangin an hne ngang lo boden le dam chuak tlem te chu an man thapa Pirates captain Konoran ron panin boden hena chuan rangkachak Alex chuaka kachin chiana auma he thil hi tunma khan min ruk sak toni khonge adanga ati chara an sumle ro lukhoi tuber captain hnuai cheom quartermaster lian boden teomna an mep kola tangin alo thia Konor chuan Cayman break lam kan pan nga lang tin ami te chu shil niruk liam nu chuan Cayman break thiarkar ron langin khomi pui tlem te chu an lo in khoma pastor Brett lian pathian thu uluk takina soi hetila hian khuwa tanga hlawak khosa captain boden anu pui arsel chuan apasal lo kir le hun ngakin tui pui alo thlir renga an thang rei to ema wangin angai tua to tak zetani ina captain boden anaw Lizzie alawin chei hlara abialpa Weston tuk vera tangin haron lu deu thut atuk maya an longa chua to tur thu a shil mola Lizzie hi somin zin chua pui hatumani phlim taka anom dun lai chuan Ersel aron hoa athom shiain Ersel ifapa Isaac po a har hlol Isaac hian akeveilam a mang tha theilowa tiang holin a hring nun chu a hmang ve ni anu a hmu ve le apa angai to zia Isaac chuan a soya Erselin a thang rei chin zia chu i shiar vek kha dam takin aron hole mang tin a tong thamwan Lizin Weston hena atuka zui ve atum thu soin in hmuna mun tur an soiduna Erselin kongka aron kik Isaac tuk vera tangin a chuak ngala Lizin a u hena anom na mun thiarkar te takte ya khosak reng anin to thu a soiluam zana chuan ruasur chera Erselin afapa lo hnemin Isaac chuan kapa hi aron ho to don lawaniang ka birthday ma lo ho ain tiamasin atia Ersel chuan kalo ho man lo chuan present i lo pedonia atia lom ti pa chuan chemte bodena present chu a pe ni Zingkhu avar trep to tin pirate scout te an lo thenga Weston an tiding chat Lizzie chuak turin Halloween pei vek toa Isaac chu fop zavin akianga lekha a hnut chia Arselin Lizzie chuak thom alo shekara tho chuakin thom dang a shezui Isaac akai tho wata in hnuaya biruk tirin silai ala chuaka kongka zona halo chang ran Pirates panhi in chunga tangin an ron zuang luta Erseli silai chu sakin a hlau hle pakhat chuan dokana anor beta Scout Victor haron lut Mrs. Boden i rodana minshilro atia thalak nung chu ko muin Victoran havalak chuan silver coin halouma rangkachakalom kati tina vin tuar rangkachak Captain Boden alonga an mukha entira adang zong khonge atile Ersel chuan a soidu thak lova Victoran lodo bro tin achuasan nia chuak toa khuwa an hotupa ber custode chuan longcholna bula mi pakhat ding reng chu muin avapan hnaya Captain Connor halo ni reng mai Pirates captain ani ti an soi chuan custodian buaina an tok don ti ha hrethiam ngal hetila hian Lizin abialpa muturin tuipui kamalo thleng toa Weston ava mu chule Pirates chokhan an lo thatani Connor te in belai vel chu Bradley an alo hukhiawa Harbor Master hena tuipui en fiawat turina shil ava en nak chuan Pirates longkha rala alo ding lua
Konorami te an ron phei mek bok ral khel dar an tiri ngala custodian suam mang British Empire in an zon mek ini ti ka hria helai hmuna hian ti turi nei lo hir le vat ro hatia Conor chuan lo tau siein a na tang chuan a the thlazui khuami te ral bei turin an lo in puacha ngal ruma nu nau te chu biakina an bi ruk tir thunga lai puya long vaka an tum lain an sniper chuan aron that zel boxi heti lai hian aircell kha pirates pani khan an lo la dopa a ngonga hrui thlungin pakhatin halo pota Isaac athom an shetat avedan dan lai chuan pirates strong ngeiin aircell chuan du tok ro halo tia azia dik tak a chhuwa tanta an pahni chuan a khoi hrepa a fapain halo bi thlakar aircell chuan chemte mangin misual pahni chu avit sia akora thisen hakai nuai to heti la hian Conoran an khopa sal thate alo tha sak nuala custode po halo la thilo aircellin pirates pakhat jok chu avit hluma a thian pa hathin rim le pona abo chuak zuya aircell a tholop hlop bokwa khain man ruwa achwa pirates chu a chu hlum ta ni heti la hian Conorami ten thiarkar an ron thleng towa khuwa an pasal tha te po an thi zo to Lizzie po khuwa aron lut chia an boina a hrethiam ngala a bi ruvat Conoran li hena ro kan hu ma chu tuman he thiarkar hi kan chuasan turani lo atia an ho tu pa ber custode lai puya kapin a thi chiang le reivak lova Victor aron thlenga Mrs. Boden an man to thu in ti thai takina soi heti lai hian Arcelin afapa in hnuai atangin a hruai choba thisena kaina sate mawangin Isaac hian a hlaulek lek rangkachak kha charin thom an hrezuya Pastor Bradley aron langhlol Bradley chuan khochunga thil thleng zong kha a hril mola Arcel in ti fai sokin Bradley chuan ama ani ngein ka hria atia Arcel in thlak lai chuan kan mi te tam tak kan chana sin atilea Arcelin ngatinge heta iron tlan chiat san theizok ti na lo zota Bradley chuan nang chia hi anni ho dang theiom chuni ni wangani captain atia Arcelin chutia ko chu adu lo thu hril Lizzie le kha nu chia kha han mu chuaka Weston nen tlan bawan tum ti an hria chuan athin rim le Bradley nena Isaac chu hruaya marlam luyom na bula lowom turina cha misualin an tha main anaw zon hu ngei aduni anin thaliam nu chuan chak takin khochung lam panin atlana Lizzie po halo tlan cheve mek konglaka chuan pirates mi le sa atoka abi rupa zel atopa Lizzie chu hazong muwa abialpa Weston thi to thu trap zoi na lo shil heti la hian Arcel teina Captain Conor le ami te an lo thleng towa an thian te ruang an ron mu chuan Victoran mei chepakhat thil ti ani theilo puitu nei hani nge yang hatia lian mei che SATLIAH ani hleinem lo ti sapin an mi te zong turin atir ngal Bradley te khan luibul an lo thleng towa reivak lova thom thiain Arcel le Lizzie an ron langhlol ram hnuaiah chuan Conor le ami ten han ron zui ve zela Arcelin lui kama abom thuruk la chuakin tuya dain Isaac le Lizzie te a thut tira muang changa in pot phain ole an lo lom zui Arcel ain po phei ve nu chuan pirate chho thom an hria Bradleyan kalro kaloti buayang tin hruia pai mak pirate chho chuan an ron hual bet thuaya Conoran pistola tinin anom na soi vak turin hatia Bradley hangoi reng Conor chuan akia akap sia Arcelin lo en rengin Conorami ten handon mua silai han met puak zui Bradleyan pakhat alo kap vea Conoran pastor chu akap hlum tani Arcel tlan chiat nu chuan
ko narami ten luyan kana panhi ole in halo se hlum chen khatin Lizzie le Isaac an lo zuya Ursulin halo chanzel Pirates rale lama kai hatha vek nu chuan konoran Ursul aron bia Bloody Mary tia kavin ithilmin ruk sakha awa in ka du le ni zan in chi ahun ka peang che inina khan kan lo umang rang ka chakha nangma nge in iron ken lo chuan I pasala thianga midang po kathap vekang ati chara Ursul chuan athu soi apom thu ashil taringot mai hemin nu hian Ursul ten kham kar paltlangin puka hanlut lea Pirates atran laya abung ro ruk khom le han ro hlu ada that na munani Lizzie le Isaac an han she thiam lo ema Lizzie khapa khan achia chia engting nge Pirates sokha olsam taka I tha thei ati deu hu a Ursul chuan Francisco Connor tuipuya suamang mi tha she lo le minun rong tak ani thu shil Ursul vet chuan naupangte kanilain kanlong an ron suama kachungte that vekin kanunna azua min enkol sailian tani tin Pirates ani dana soi Lizzie aunau pan achanchin a hriat le hriat lo zot lea Ursulin eng kima hriat vek thu a shil le boma lai chuaka achunga rangkachak tam tak alo mani hetila hian an ina Captain Boden an lo hruai thleng toa lian phubalak ringot ingai tua chuan kan tal boi pha theiania rangkachak latura kal kan ni kha shereng ro tin ko norashil puka puak thei thil hatam bok len an lo khoive sekawangin Ursul chuan pona achuatira miswal bei turin ain siam tani Reivak lova Lizzie nena afapa lo enkol turina cha rangkachak nen puk chu achua san anin kota Captain Boden thunbea omin Connor nena imite engzat chiange atha alo tivela Connor chuan tunma Ursul nen an chanchin shilin a hmingdik takpo iselawang tiro kanin poplai chuan tuma dan thei kan nilovasin atia Ursulin tuichun chua tangin halobi thladek dek fimkhur takin puak thei thil akam khua in hnung lama tanga panpa chuan Pirates tlafal deuh ho chu a that pa zel atopa in chunga chuan aluta Boden veng tu a thale nu chuan anpa han shenna alut theita dam taka an hanin hule thei mai chu an hlimdun ema pona Pirates hovin an mi te an kim lo ti an lo hre chuak an thunna chain chu acha bi Connor chain akolti Boden chuan a shila Ursulin chemte pe in a chua san le watangai atlan chuak chu Pirates hovin an lo huala tuichun chua bula dingin athangkam struya potran phi puakin ama nai ber tu chu athingala Mr. Lee hena min kat luk chuan in puak dar vekang atia Connor aron chuak chianteu Bloody Mary hi lo mel hriat ro min phatsan tu ruk ruani hi tin ngeiom zetin atong khuma Ursul chuan rangkachak aron the chuak Captain Boden hruai tirin Connoran an thunna a phel saka Ursul hena min phatsan mankha engtin nge irul ta kang ati zui Ursul chuan kachan ai bak halak ka nei lo tina changa chuta Bodenan chemte phorin Connor habeita thut mai Ursulin abom kam malo ti puak vea Pirates ho aka phlum nual bok lian lo ti buain anin bei ngala hetila hian Connoran Boden the thal thuain ngun namin atin taran mai Ursulin khongai takin thatsu katome alo tilom loma vachan nan tum chuan lian akia halokap sia Connoran Boden chu avit hlum tani Ursul rilruan na ema Connor chuan man betin rangkachak hi chu kami te ta turani kei chu iluman tel turin lom karon kal hatia Ursul chuan athang kam hal thutin tuichun chua atlaluta rangkachak kha abom chopin apuak dar tavek mai
Arcel chuan pu komna hapo phei theya Lizzie le Isaac tebula tatha nokin ni khoshelovin om zui heti lai hian an mi te tam tak an chan mai ba ka afapa thi wangin liril ru ana ema corner nena kan mi son chu hatop to mei che pakhat I boi pui luat wangin ka fapa ka chana kan mi te an thi treu bok hoang u tin midang chu shila corneran halo hial ini na shero thunei tu ber kani hi tin akap hlum mia ami te ma chuan arseli thalak aron phor ramsang sang pathum lain thin emo damin handua kan pek thei chuan zalen na min tiamani midang laka kan bi ruk reng hangai to lawang in chung tenen lim takin in khosa thei tonga chu rangkachak tam tak aipon a hluzo kani atia paire chho chuan an pu thlopin an au rual dual Arcel kha alo har toa Lizin silaimu alak chua saknu chuan Isaac en rengin ipa haum to lo hati chuai raya Lizzie le Isaac rilru anna hle Connor ten Arcel te in han har saka Victorana puk pona kalkong ala mu chuak zui Lizin Arcel nena a mingdik takazota le khabua achan china ziana alo chiar manani Arcel chu hangoi renga Lizzie vek chuan inai zong a chu sak chea I thalo chuan min ron zui zel don nia atia Arcelin an ron theng trep tong kan lo in rin rengangai he puk lu na le chuana kwa zong hi ka hrechiang ema heta hian ka lo ngak don ani atia thi thak khenga bei turin Arcel ain puwa cha chanta hemi nu hian Connor le ami te an ron theng tangeya Arcelin kil khata lo changin pirate chho aka phlum zel Lizzie te biru chu Victoran lo muin Lizzie harek thuta Isaacan abana halo vitve sia Isaac nena an tlan chiat na tur longla chuak turin atira chuta Victoran Lizzie ronman thutin a hnuk shepa Lizzie chuan shruyangu masak ber an po chuan a u thangkam halonia Victor athi chiang le Arcelin misual ho chu thim thama vein a that zela atopa Connor chia damta Kona chuakin British Navy han signal na meipui halo halkang lua reivak lova Arcel aron chuak Connoran sipai ho chu ron kalro se iluman katel huna chuan ka zalen to donani tin ngun nam mangin anin bei chanta Arcel chuan a hnelo ema khama atla teu thin hle Connoran kham ka wa chuan a the thutopa ngun namin hatin ran Arcelin min withdraw kan pa I tha dan chia khan tin a hlau lo hle Connor chuan thana thu chamin vi atum lai chuan Lizin silai aron het puaka ka fu lo ma se Arcelin hunrem changa lain angun nam alo chu wata Connor chu avit hlum ta ni Lizzie hena Arcel chuan a hming dik tak niriam ani ti ashila Isaac lunga lo chuangin rangkachak thanem tak an lo laneya tlata ka tangin British sipai ten mei khu kha an lo mukhia wani